shahila karongoze mruma hekatsukira ganjon rongoze eshonga ipasi shino nimwambie ukaya kabana hindu jamzaje gawo wa matwaka gawo wa mapesa gawo wa boom. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watukufu garombo Mwenyezi Mungu ikemjuha wanono ejuma ya leo ikeibali ya khair na baraka na mifunguo na unono hoji mlifu wa hoa komoronsi pia haina bahanu ikao duwa jihunrao ho hanzahi rabbal alamin. Wa alaikum salam mama Kalida. Wa alaikum salam Nasir Saleh. Watukufu na partage message wanadamu wanjie au ka zino message zilo très important comme d'habitude wakati kao ngarjo uhamba nezi change hasbabu ya Mwenyezi Mungu watina upuwa mrusheo watina uvumbu wa zina lamru watina ufedhehimdu. Watukufu wa jamalif na mpartage ye message s'il vous plaît. Wa alaikum salam mama Nizar. Alhamdulillah, je suis bien. Gami mnono. Ou nono uja, nga ujo uja nyoti pia. Bonjour, Madina Iman. Watukufu nga sina mesaji mbili. Hata yararu. Ikao ruhomonji ya shaban nga sina msafara. Oui, wa alaikum salam kamla d'amour. Nga sina msafara ikao msafara uo nga renda hopari. Ika Mwenyezi Mungu hariniko unono. Harjangi usiku wa leo garshidoli rongo wa normal. Wa alaikum salam sima hili nami. Ikao garjo junra ihopari masihu ya leo kangarjula wa sihalevano. Harume mashuhuli ya himanashi wangu haikali. Ya puha hobasha. No mtsangani no bajanani. Ikao ngarendeo harume mashuhuli ya usiku wa leo ngarjo kalmo kumba himaudu. Watukufu na mpartage message yangu wakani message le très important. Ezamando gamuhimido Mwenyezi Mungu haina mwanadamu ikao ya joka turamuge mwade ya shuhuliha ya ramba ya ukaya wemri kao mwanyanyasi mwanadamu Islamu wakati kao wade oso mwanadamu wongo farudhi hauka wongo sawa ne maiti kabana mwanadamu tsuka mwade wala tujuka uparjuka mwade. Partagez le direct. Merci à vous. Yanadamu ikao mkao nombela zedwa. Haukanga joka yebaridi. Ya Faransa. Owinjwa hatu sujile da mavantara. Hawanzari tsu rahema koko ojatsua. Hawanzari tsivaendu rahema koko ikao ojatsua. Haukaya wa alaikum sama manaila. Haukema koko wa Faransa. Ne mabai wa Faransa. Wa utsu wa zevesti nge wakatiyo siwasari tsuwe. Sharka unongo ushababi no uvantara. Nruha tsuwa. Hende abatishwa ribatishwa shalamdillahi sava. Insha Allahu ngarjoka pali lewe masihu atamaudu kamwa venzi. Désolé bangabo wonjo amba katula mumruni para ujoda honi. Silangelo teli ihondo honjo ujile ukaya kartutsaha. Bon mon frère Amir Madi. Rijoka upari wonjo hanyu. Tout est pressé. Nikamanza mrengi wangu, nikamanza akei wangu, winjo hanyu désolé. Niwanza kaganyiho, mwonu wangu mwenzi anisava. Yode manara jisahilisha na ukabor jau pale ngarenga oze l'hôtel, jerla lemo l'hôtel, radar maze shuli ngwa 14 jezat. Chagaja jo paraze o unanya ukaga sina nyanyasi, gasina na shwatu na zat. Na begani mparao ni muli héberge. Non, ça va. En tout cas, on serait à part aujourd'hui. Inch'Allah.
watukufu ngamina message zilo très important ikao ntina wakati mwija wakanga mjuka ula watisalewan jaiho pari ngamina message. Merci mon frère Amir Madi, merci inshallah. Message yamado mzadzahatu ikao lohunu marse ikawe mzadzo yohanabia turamwe message nuwo yamba yo riski ikao woi mwana hae na mwanamshe ulona 16 ans yadunga muhindi karamba muhindi mwarabu sikarduri ya urowa hakawori mli yawo mzima Mwenyezi Mungu yonzuru kohamba Mwenyezi Mungu waeche bonjour madkom imani waido ujori klawade jerikari klawade waido ujori tamani haukade ulone roho yako sha shiumbe non jamais. Alaikum salima fatikar ikawo ye mwanahe mwanamshe hariyo unidunga yo unijua nenge na 16 ans ikawo mzadzaha hamambia kantuke hadisi nunrendao hauzo izofanya ngajumambia turam mwana baturam il a quoi, il est mon tonton, il est qui? Mzadzaha mwambia weide ukori daidia siwadzaze bada yomrongoza nikamwishia ula mwana hamba vas-y dis-le s'il a fait le message montre-moi yode lambia mzadzaha mzadzaha neleze hadisi nizahe mwana hobade mwana he hariyo unidunga yo uona simwabanga njuhamba ukaya nsuria emnahawara he muhindi marabuo wala nsuria wana mabandu he mwana. Wa alaikum salam mon frère Hasbogos, merci beaucoup inshallah. Nsuria e message nga njuhamba eke mwana ho yo unidunga hauye ka hajoda honi wonese mwana ho message ya hango mwabikatura mutso ya burongoza. Parce que je vais essayer de parler un peu en français. Au sommet sujet mwana. Babititi. Et mwana wo game 0 ngena 16 ans. Banda ngena 16 ans hamitswa ni mwarabu. Shawa uziro ye mzazi hafanya plenty hadungu ye daula Faransa gwa negligeo ne mwana wo ngena 16 ans. Yema ne mwana we yatso ufungwa dabwe mwana jitolea gamjoko hanza ekanga bo apeli banu wakiwangua participe waneleze pourquoi mwana ulona 16 ans ulo minwe ya mitsiwa ni mwana mme ye mwana otro ya lauda hunienda ye police so intervene est-ce que ye mwana ulona 16 ans ujo shida ya garanti ya mwana mme yatsifungwa wakati kao uonge na 16 ans ne hatsa wa yarenti mzadzahe hamitsa ye bwana marabu ye motoge mziro gede na hamregende zahe finalement garjoka ya zainyo hakatsolata gejirambi mwanamshi harumwetsino hauka mwanamshi ya ukumbi mwanamshi ya dhahabu mwanamshi ya fedha wajadzahako gwaonaze toma wakanaze tomaya shemzazo wede mna mwanahi mwanamshi alona she wadunga wanaume na deja hasange mziro gena grossesse ya mwanamme muhindi sha emna mwanahe uo yowu womna upatu. Montre-moi le vidéo de Turam, je vais lui montrer. C'est moi bien mzadzokagam du fanye message. Na mimi mrumo si mwana vidéo. Deka de nemba emba izama fiti za wala zahe wao. Hauye mlahe uo nsuwa waza. Deuxième sujet. Manyanya sitsoyi ulo mayoti. Mzadzahe yalo harumatambu. Haba sarzamba yale dans le coma. Iho komor. E mwanyanyasi wo ingena mrumshe maure waza yangena makirtasi e mwanyanyasi wo yoja uja Faransa kawende mayota ndzadzahe katina bezo itsoka yonti tsotsudoka ya mwishie e mwanyanyasi wo inge mziro ne mrumsha hahe hanabia ukayetsidi azia e mwanamme yatipare mdzadzaha e mwanyanyasi wo mdzadzaha henge dans le coma mdzadzaha hengo la pitali actuellement abasari zambao hatula siromu hatula ge dans le coma wakati kaongena hamu ya he mwana hae gwanzu ya ishie mwana hae e mwana hae katsumpara hamrumia mwana hae wanadamu wenji atsumpara o telefoni ya ishie wa alaikum samali de ahmadi e mwana hae katsumpara ye mrumshe haka umaregistre juma utsweleze mruma kapara mzadzaho badango la pitali bawo mzadzaho yatujofabo emruma ya haraya o ushahide mrumshanika tishahida karongoze mruma emruma katsukira
Gamjon rongoze eshonga ipasi shino ni mwambie ukaya kabana hindu jamzaje. Kabana hindu jamzaje. Gawo wa matlaka, gawo wa mapesa, gawo wa kartible, gawo wa situation. Mzazaho mwenye uhuzaya. Ngone nziroho mpara. Kutushida wa mbambangu wa hala. Mzazenge na bezo ya huishie. Ngone nziroho mpara. Yo de sujets ya vidi. Hariwa uja Faransa. Vacances. Gamjo ufanye message ici, t'es un homme, tu vas venir en France. Quand t'es arrivé ici, cherchez-moi. Parce que t'es con. Oso Dieu va le liam mzaze. Mais le cœur, haukai makalboshi, waluso signaler direct. Watukufu, urare jaja almaze suje zahab, gamjo mbabi, nambie fundangu Sadi Mohamed Jibril, si hufereshea, Mwenyezi Mungu ujohuzuhalisha, mali na wana na mwelewano wa haho, ne mrumsha haho ikaudu wa mlola, Mwenyezi Mungu ya hupue, ne matsomai ya huwa nadamu wapeo, haukanga rajo ya ukaya mkomori reka njema mrujobi wanizo, mbi mrujobi wanizo, waupia wahea. Mwenyezi Mungu na uzuhuhalishe, hata hale bufundi wangu, Sadi Mohamed Jibril, dawena lebanati la maruru laho, ikao ledaika Mwenyezi Mungu ya hubeshea, mali na wana na mwelewano, haukaya uo de premier dame wa hatu. Ikao lona. Watukufu, doveshi la marahaba baada karjashida, rahenda harmaye majilis, hawa dekao duarirema, rambi ukaya merci beaucoup, ze membres, za erdarasa zilo harme dunia mafi, raili, rirongowa, riwapara, rihadisi wadzima, hauke karamba erdarasa, wawana wambaba mzima mzaze mzima, haukaizu wafanya sababu Mwenyezi Mungu, dari wono emnama na ikao, yabahiziwa, yalo harmazeti za hobonze, yanzu yafanyiwa unono, yataishwa unono, erdarasa na Sadi Mohamed Jibril, wakaujirengea. Wakaujirengea a 100%, haontipia, ili wafanyani za ufanya, ne wabahize wanadamu wane, wawadeplase ni wabalim na daika, huenda iho, bonze ilenda amian direct mwanam. Non, en tout cas, j'ai un message là, je vais lancer un petit message pour toi là, tu vas écouter mon frère. John Dunga, ok, amian direct. Ikao, erdaras na Sadi Mohamed Jibril, warenge miadi wabahiza mnadaika, olahu amba daika. Yendi ya tsahe unono. Zilandi zoranza uharmunsi ya hatu. Zilandi zoranza wanduika Mwenyezi Mungu wanikata ufikurongo wajo uishiliwa. Izo wafanya ungarziwo nao. Merci beaucoup Sadi Mohamed Jibril. Et merci beaucoup erdarasa. Izo ikao numafanya bebna mwanaola. Ni engagement mairenga. Ho usonimwa. Ho wanadamu wane. Ma wadeplase. Wadzimane mna mwanaola. Ne famia hae. Ne doktori. Wenda hobonze. Zinji na zinji gajo huja. Zifanywe mayatima ni mafukara. Ho hanza Rabbal Alamina. Reili erdarasa ngona vu. Reili Sadi Mohamed Jibril unge yabora. Iso hatu. Reili o wadzadze. Wa erdarasa ngwa yao. Mwenyezi Mungu jornike joka na her. Ho hanza Rabbal Alamin. Mwenyezi Mungu ya hutukuze. Ya heze erdarasa ju inshallah. Watukufu. Rahani jajar mazi mesaje za hangu. Gamina mna mesaje mtiti na kazan rongoze mwanama Idris Musa. Ikao Idris Musa. Oyimri ikao politicien. Uwanilio yenzi. Haukaya haini mrugene shwaya hai. Inshallah haini mrugene shwaya hai. Ikao ngabo mnambalbala yandi sanyumeni. Ichotu upando he politik. Haukaya wahe mwanama Idris ni mwanama Zainu. Ikao skanzanjeni la sono makalima wanu. Upando he mna sujone di haraka. Neleze haukaya na mkeravi. Wanguwa stehe wana shohaka. Haukaya Idris genema enemi wahe wa mremao. Zainu genema enemi wahe wa mremao. Ya gouvernement azali ngona ma opposition. Azali wae e ma opposition gwa ono wa kontreo. Malana kazanwa sulida. Na liren suwana shohat. Howati ya harmango za usu siyasa.
Ekai jasia sana ike dami nawe mwanamme na mwanamme. Vanuka ngabo mwanamshi. Aukanyi wanasho hakuinjua hana. Manjari ma politiki gamtsongo profite situation. Monjia mdodi ya wandaru ma komantere. Mokisite wangu mvumbu waninai. Hau wangu mruti mru. Na mreti. Baka bati mwa juja wani yade mwanamshe. Hau yatake mwanamshe. Yekamdu kajoneke mwanamshe nge mtsovu adabu. Eke mwanamshe kati mtsovu adabu. Mimi Idris. Ngufanye se message za kipolitiki. Njambe ikanji ya wandu wa politiki nai. Njambe ikanji ya wandu wa politiki nai. Jelikanga wandu wa politiki mjua umona wangu. Watungo usafihi wangu. Watungo udia wangu. Watuna talimiti. Shema na kazano wasunida winu. Manama Idris. Wemlika wa asume. Wanokomba. Wakati kanga amine ya ukaya. Kaina uparojokili wangu pia washidwa deteste Azadi. Hawangu pia wanze Azadi. No. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngajatwanza na ngonti pia na ode mtukufu. Ya wazali ngeno manza ugabo wa mwenga. Manama Idris. Tishia ukawuju kwanza usome hitima. Hama kalima zanu ya yamba. Idris amazuna be kalima zima. Wemrujue fasira hitima. Hauka. Yema kalima zanu ya yamba. Ngamhakikisho kayo ya nrabo. Ngamridin zambi. Yuma kalima ya nrabo. Imi turamu gamu aminika yo ya nrabo. Désolé ba la ni para menyele connexion. Gamu aminika yo ya nrabo. Haukati wonze conversation. Vanu gabo wanada mwa jihad. Kale ogo ni ngao Idris. Nishilene da mina Idris. Yaboga mjotunga makalima ili nikase Idris. Gamu aminike makalima zainu. Ya yamba hahamba pour te kase. Hauka gamshida nao. Hende hajunduka yangu tsaho point faible ikawa gujo huremabo Idris ne ukozi. Idris utsabego somo hitima. Utsabego somo hitima. Hureme manyanyuho. Hautsabego somo hitima. Daki harume komba haukanga muamini ukaya yo ujo hudeya wewe kujajupa mjomba go somo hitima. Yo ujo uheya hahusafiho kujajaba go somo hitima. Shaho mrunjia harume personalite. Ne vie privée ya mrumisha mru. Wotsu binadamu. Gamlidiru mambia ni nywane damu mdangu mwa rezo sosio. Yentu mimi nenda pari. Tsukakati de zwa mimi dabo mtazangu ya njilo. Na rireti wanasho hatu tranquili. Yaharume hadisi ya kipolitiki. Damono kangabo mruhunu wa daula haki. Wuhara tse mrumisha henowana. Hasidabu politiki. De mrumisha mwambia ngami azali. Yabona mdojoke politiki ni kamba mbihanyo. Nambi zinji. Zainu. Mimi tulamu ngamu amini kima kalimala wa Idrisi. Hayamba purteka seshala mahadisi ya nrabu. Yala mahadisi ya nrabu. Hakahamba iliyahu faiblesse. Hakahamba iliyahu kasi. Yabo manama Idrisi. Utende hataba gosomo hitima. Jeli kanga wana monjo kurikabala zainu hamba koli. Zainu kajaba koli. Zainu hao ni soma kalima na minga muamini. Nyuwana umemko ukansi mubeze konti fantomu zahani. Mobela madzina wandu ili moja mokase. Bahari kutwanza Idris. Kutwanza wana Idris. Gofanyo komanteli na message. Ujo unike. Yemwana mazainu. Nezani yatake Idris. Ili yabe Idris hanyo. Na mlete sinema banu kwa de ondu kawanwa ume. Mbanu mrumshera nguwe mruhamba inusitara. Mrumshe inusitara. Mruida taibi mrumshe mrukado bangone chomani. Aussi dit de le général Massiwa, mon frère. Si j'ai un combat avec toi, t'as pas le droit de rentrer dans ma famille ou ma vie personnelle. Yabotuka Idrissa Shimlia. Non. Narshidane damina bo shautin jemrum shahangu. Utin jemrum shahangu. Utin jem zahangu. Zazang vanromo. Emrum shangwanromo. Vanosko usome sahiti mandizo. Idrisi ngabo gufanya politique. Ngabo daula yako waliofanya politique. Unyonsi pia gamsongo udezanabo. Gamsongo miliana hashara. Na mkira. Mwenjano politiki yani. Mletso ana shahara. Mwanama Idris. Ransa hitima. Lawe hitima. Utijo usomo hitima. Pasongo jokaya. Ukaushidana na manyanyuho. E manyanyuho hanjia nai. Purke ili.
ya hublese shagam aminukaya e makalima zanu ya hamba kabati justification wakati ka utsuoneza komateri njaona hata kalima la hemlu mshaho shima kalima na unayabo bia mdikao ya buwa konti fantomo gabwane da monja jujoba konti fantomo yangu wambe mitiramu wani kazenrabo yudi hile lafu kujunga majiru kwa tungo amini bahima nama Idris ransi hansi kestu ya hitima au kanga mju ya ukaya manama hasbogos ekado anza wangalia Idris makalima ikao ya yambao tunda wanadamu wenji walu harmeda ula haki makalima yo parei wade yao watsunao wa mwezinji na mkela di ho pasho soma Idris dasi s'il vous plaît baba nous wanadamu wenji kwa tungo upanse. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Boom. Watukufu na mjie au kaya ngamjo ya ukaya nga wanadamu ikao ibazia hao okwanza waishie zekweli ohanza wabaki harma mnyanya ika oblige haukaya nsopa banyo apeli hata ye connexion menyewa gi oblige hawika oblige renjie ili rambeze message zako wakati kao ezaka très important karja karazamba watukufu wa jamalif baikera hanso na nruanjia shaga mjoka wa ndwa sawanjango yabo na mpartage ye message s'il vous plaît rendi haraka haukaya radisa message wanrua pambanya apeli ili wakase shabaike waparaba sakwa na ushida wa bloke ye message hauka juma juna juu na mpartage ye direct ili rambeze sujet za hatu comme d'habitude ça dit sa message njawahi na njagma ze sujet ye direct nsoka juma iparo hata imenyewa sha owaruga mwajuo otsondwa fanyo explain ukawo wadzazi wansahao watso ujuo kanga mi en direct na mpartage ye message s'il vous plaît ye sujet ya mwando mzazi ya zamna mwanahe ikaonge na 13 ans ay 16 ans e mwanahe mwanamshe haju hadungu muhindi badala ya udunga muhindi hardi hamita ye mwana haruhoda honi ye mzazi hauno ye daula Faransa bande mwanange mineur ye daula Faransa wamfute mwalape wamuignore ba ye mwana haba ngumanzo eske mwana udo mineur wabidwa mtaru mutile des familles ezabili ye mwana hahe afanya mzazi hahe menas mzazi mwambe ukaye ukudo na tula muze message la contre banu ola yoruwanili asiwazaze yo mlongozane nywana hatu nganjo mwambia tulam e mwana hahe afanya mzazi hahe defia maba mwambie waleka afanya menas e message mlunonesa sumwambia mzazi ukanga mjufanya message mzazi ge muharabare mwanahe gede na muhindi ejo mkinishamba lemi video ino daone se muhindi ye muhindi ajan derange timtorea emna muhindi wo e kanga wa komoro korea wahindi mitsi wawaza ukanga miparmini wa kuwanilia o wazenu wanashonga mji wa Marseille e kedo anza muhindi wa derange message ya bili shababi ikao nge mayoti abasage na makirtation jojo no Faransa rejel ikao mzazahe dans le coma abasanza bangola pitali e shababi uo katsukilia para mzazahe na mzazahe na bezo tsomwishia ngajo hujari zambi rizilani watukufu dobesha hatambe woni ndola ya heri husufundo watu Sadi Mohamed Jibril partage le direct picha wakatika waka problem za show wazazi wede 100% ezabili do himida Mwenyezi Mungu raili luone gesti ya Erdarasa na Fudi Jibril hovahize mnama emnadaika ikao habahiziwa wangu wane do wabahiziwa ni Erdarasa watazima na Fudi Jibril ya huenda wa hui roho ya mnama na daika amino kaya ye katsinda ikabatu ujo uzifanya komori ngaruona ukaya ufanyo fundi watu na Erdarasa ujuka utikongu ujo tukiwa mese la verite watuanza waeleo yo problema ushaizo ngaruona ndo daibasi. Longue vie à toi et longue vie à vous, Adzazi wa Erdaras. Partagez le direct wa Tokof. Gamjo arme message hango. Sivilimbabi arme message ya himwanama Zainu na Idris. Comme quoi, il y a des vannes vidéo ya kauja jay kupewa. Wangwan pabani appel. Do mwambiani ya ukaya. Wassalamu alaikum. Idris. Inukomba.
ino politique daike abasanga enda ya unjianai ntina hamba wa unjianai waweche haukanga mjokaya Sibili Mbabi wenji walo mapohi mwanama Zainu na Idris comme quoi yede bane video ya kauja jai kupewa wangwani pabani appel do mwambiani ya ukaya mwanama Idris inu komba inu politique daike abasanga enda ya unjianai ntina hamba wa unjianai waweche haukanga mjokaya wenji walo mapolitique watojua et savoir vivre hawatojue fasila politique watongo njilana wapulana wadezana wadiwaza ukaya kina parjokiri mrianzi wa nondonsi pia mrengo nondonsi pia azali ngeno wa manza ngeno mremao ye mtukufu wa mtume Muhammad ngena ma enemy hatabasa wa mremao wa mtume na mtume we hala wa shaka katina shaka ngerambe azali ngene mashaka ya ze Idris ngena droba kanwe politiki ya wanrajina go na droba wa contre Idris sha hele makalima ya kaho da dernier temps hosoni ma Idris na Zainu zikawenda nai da finalement wende wanji hatarma question za unji ya zungoni haruma owana shohatu ikao c'est pas normal watu kufu wa Jamalif doambie mwana ma Idris rantse hitima utisome hitima haukanga mjo kaza inu makalima ya hayamba ili ya hublese haukaya hasante wakatika hufanya message hublese mama hae baheza inu hajungu havumbua message ya haria mrumsha ikao mimi tulamunga muhakikisho ya uke message uyi mwana makikima weni ya hemrumsha ila ya nrabo nga muhakikisho balunyu wanadamu ikao mjibi wanizo mwana mazainu ya hamba Zainu hamba ili haushidana na Idris hakanza blesse Idris sha eze commentaire neze message ikao mitsi wono ya he mwanadamu yanzia la pirate ula mwanadamu ikao uyengu Idris ula mwanadamu ikao jelika Idris ngene ma enemy yahe gabo wawe Idrisi yako warema wanrupia kwa jato kina ike wanzana Idrisi nga wangarma politiki genema enemy ya wangarma ya ukaya mruikao ya ambia Zainu ila mesaji ya nrabo ya la makalima ya nrabo mweneda mutira mbuaze mesaji ya anzia mrumisha Idrisi katina hata mesaji ya anzia armaze mesaji Zainu alonizo ya wangarma ka Zainu wafanya mesaji ila haka hamba ili hawone saa Idris ukaya ganjujwa hublese mwanama Zainu utijo ani mwanama Idris utisome hitima wakati kao hunjarma komba shado wana ya ukaya wandu na waresu wana shohatu tranquili mbakarma ze politiki zahanyo wa alaikum salam president Mbariki mrensi ze politiki fantomu zahanyo mbaki hoson manyinyi mjipuwe shaho mrunjarma mrumsha wangu yarenge message suna confirmation ngabajo ukamungu yarenge zina la hangu yalirumie na mafoto hangu yabeoka ya tidorenge mwana mshatiramu hau tidorenge mwana mshekada izo zonti pia zohea wanadamu wenji ambao kaya eze aningwarumilwao eze adresi za hawa wa rezo sosio na baba utida wao msaidie nge na adresi kumena jana kikige na adresi na jana azali wa utinda wa mapirate fundok sadi Mohamed Jibril adresi zinji zabula wakao wabalule zina fundisa Mohamed Jibril harma e Facebook ikangwa anakio wangu ya bolewo mrunati jihawa hadres ya jiafanye komantere mrumsha Idris simrege na izonrabo Idris katsubi na izonra mleti za sinema basi swasa suja ule wepede wejaw eski kweli sima pede manama Idris kamutafadhali rantia hitima pasonga muaminuka ya Zainu hakauhaba helila iliyahu blese sha Zainu o ushahidi ya wamba tiramba kaula ushahidi fantom ya mrikawo uhuyengo ba Idris haukaga mjokaya o wenzi harma yeda ulaya haki 100% 90% ngwa huyengao bahonyu winji wahe gouvernement gamwega wangu yeda ulaya haki msidoaze katifanya mesaji manu ya mruwa daula haki ikawa mruwa daula haki uo hajihansi hatinike mrumshaheto ala kararu haransuwane hasibabu de daula haki mrumshaba ukarangulo ngami azali hanike mrumshaheto ala ngamweshila utizamba bana yabonga joke politiki yede hata ngainjao nai hautsonga rinolda na shatu nai hautsonga rinalize famizatu nai manama Idris utisome hitima haukaya kezalingana nawe hosoma hitima asume makalima ikao wambilwayo udojo ukaya ngawe bangweni goje dezwa mzazao goje dezwa mwanamshao goje dezwa emrumsha shema julongwe ne makaseti do akubali yoze message kao hari zamba ba wanda dombo kaya hewa sonsi pia hani mbugujo jo kreye histoire
gamju jobu wa adresi nifanye vokali ni bei hana na bibanu mimi mrukadha wala Idris wala jao mrabo lilambule nao yabo hani mrujo kubalize message zahe bwana mazainu wamru wa gouverneur daula haki au kangu joka konta na Idris blessé heni mrujo kubalize message za Idris wamru wa gouvernement au kangu joka konta na neda mwana blessé yabo mwana ma Idris ranse hitima utsamego somo hitima ukanga mjo ya ukaya c'est normal ye femme mrumsha kwa la ukakonta kwa la ukafier e mwana hawa dozo na usisiwa ukazwa nrabo yabo mwana ma Idris hadi samani ilansi bavuni yila wanda hukana baraka fanyama kutsiona utsamego somo hitima uleme mwanyanyuho wakati kwa mwanyanyuho akaushidana dena we komba hende hata hamjie mrumshaho shai hakaunja ilia hublese sha mahadisi ambishi hayala ya nrabo na minga mwambe mwana mazainu ambiale jinri ni larense sinema yado jivenua yatijadu fanya message za kifantom haringu hambie wala Idrisa mrumshahe jao mindo mrenga haina dimanshi suwanana namretu unafiki tuno jini kawanawashe ngabo sukura ka boulevard nationali ngabo mjomba kabala haunu mwana mshabiri ola tsirenge na wale mwana mahenge wala jishiga yewondo wa mrega di mwana mshawala mwana mahenge taraziste hapana mwana mshahara je mwana mshaba womjulanda na zila nrabo la mrajikaza nrabo na mretu unafiki mbekar maze komba mmane komba shindruume mjilane haukaza inu juzi mwana ma Idris haishia heli watake mzazaha vae hajundu harungu wa helila yabonju hanza nyowa hili mbekar me politique nyiwangu wa heze politique kamtina tarandoma rani wangu daula haki fantôme rani gouvernement fantôme kamtina randuma itsotupula na sheo izo nazife na munde solution mwane na azali mtowe azali watina pula na sheo Idris hunda solution ya wanilie gouvernement yaho ne utipe mrusheo iyo diabidi yabodo hajama benu watukufu zainu emakalima katina justification ya ukaya ngena hakikifu kemrumsha Idris izokoli shahambilwa ni sinema ya mfanya komanteri na message en privé ya mwamba bozai emrumsha Idris timrenge baheza inu baada gena usiu hahamba emrumsha wa hutromp emrumsha yo hurenga na izonrabo na mzeze hitima mwana ma Idris hatse hitima pasonga muaminu kazainu katina ushahidi wa uhakikifu itsoti deze message mjomba ya majishia hauke mjomba wa un jour zanu gujopa mjombeno haukanda la maikao mjitsatsaza wolo na problem de naturamo gojuja ukreye adresse mimi ngabo mlianifanya message za TikTok yani menace yamba hurengeni yesu hangu hurenge mwana msho hangu tumemona ule mshohodo yetsi mgegega mida mwana mshohodo handungu simaba kujibenua simtule telefoni yangu ni parasite un homme moi je suis à Bougainville tu peux me trouver à National hatsatsaya ekakodi tsenge mwana msho tukahani hajibenua shatsatsai wanda langikao wajihansi kaza hao wake mharbati na mwana mazainu doka namba kwamba justification ilo sur guerre de lancer ce message haukagamjo kauka urongo hauseu ili umblesse shagamjo kaye makalima hala haumrumsha Idris emrumsha Idris ya fidèle emrumsha Idris ya fidèle wana shohato ma fidèle ntijemdo sadiso wana shohato ma réseaux sociaux nana nyona shohato madunga mlo arma gouvernement nana nyimla arma daula haki na mletsi ze commentaire fantôme zahanyo baga mtsongo wona turamugurongo njia buharibala mtsotsuna mbu hata mbajungu wakati amfanya ni message amatakeni nyinde mtsongo jitso zadabu hakango tsongo njia ngo atake mbu arma commentaire hutsunu mgata kutsina tambapite kama ngona mwana ma haugaona mjomba ngamtsongo ngo heli mwanzao hedi mwana mshojo ya bana fanya commentaire hadi ya mbu letsi ngulona mwana ma haudona mjomba wode mna message mtitu na kazani vile osome mwana ma Idris na Zainu au kaya Zainu harungu wa helila au kaha hundumlwa mnika message yemruo hajitsatsaza au yemruo hajidzi katwanza vumbulwa ili ya hukase ili ya hundu namna ya hukase bo Idris shatsuka kema kalima Zainu ya bayo ya koliga makikisho yoti ya kweli ya nrabu watukufu wa jamali funga mjorma ze message za hangu jamu da haraka message yangu ya madonga mjo usoma mwana matsoi ikao harati mzaza hahe nge dans le coma watukufu
maskini utsojue fasiri ya mzazi. Masikini yafuwa ni mzazaha ikao ngujitso baada wazazaha tuwafu kwa jashida wabambahindu wahala na ungwa wabambahindu wale. Waungwa ujuma waeshelea. Partagez le direct s'il vous plaît parce qu'on va signaler. Mwanyanyasi ikao nge mayote. Hende mayoti halola mwanamshe maore. Ngwao yabo gwaza yao Mwenyezi Mungu hambushiria heri na baraka hunduma kirtasi. Yaboda bo mzazahahe yatumshishia. Wa alaikum salam Fahad Abdou Mofre. Yatumshishia radhi. Hauka mzaze mwana nake wapeu hata. Yaujwa mkinishiha. Halili letozilali ke ajallahe mwana. Shala titozilala wa haruma roho ya mzaze. Hauka kaba na mzaze ya jome mwana heradhi. Watukufu ye mzaze woi hadnike mwanahe ziravi wakati kawe mwanahe na mayoti kaja sufre. Hende hula hundumrumshe maore hamlola. Hamanza hamanziza. Katina yatu hundo sumemrumsha. Rango usikule jindri ni linule dabalinu. Wakati kao timpara. Banda mzazahe tsone mafoto. Wo mzaze yalola pitali yatula masirom. Mzaze gola pitali hasibabu hindu. Gena bezo ya ishie mwana haheja ubasi. De mwana hotsomparambe alo mama enga weje. Wallahi mzaze ngujobona. Mzaze ngujobona. Haukamba tiram. Ye mwana nlohelinu. Ye mwana hangu katsuni para. Ye mwana hangu katina hatamba bezo ya untunda. Iyo de mana mimi nilohelinu. Mwanadamu hamadawe, ulo mayoti, walula mrumshe, ulo na wana, mayoti na nzuani na ngazijase akote, wa ujwa huja faransa vakansi, mzazaha ho yake mwade, na kwelinge na wanyanyuho, shawewe, ye roho yahe yuhusama, mzazaho mwenye uhuzaya, mrumshaho hanerea vokali, wakati kautsatake mrumshaho, mrumshaho hanerea vokali, tiishia we mrumshaho ya wambiao, kapara mzazaho, beti hasibabu ndami, minjahuzia, njaba utube mzazaho mbahindu, mpare umjue, bata waroe mafoto, mzazaho yali dan le koma, mzazaho yali problem, subhanallah, uhulela, uhutakushu. Watukufu, hamem tomba wenge vane, mwenye mesajinu, bam tsongo video nge tsongo blokewa. Nyezi munarpone shari. Partagez le direct s'il vous plaît. Mais le cœur pas songe signalé wao wangu tsongo bleu ou déranger vidéo. Yebana ule mrumshahe hanonesa. Hanikeze vocal. Voyambie mrumma. Kapara mama. Gemwade. Gone mafoto. Wiyalo l'hôpital. Harumama hayatimizi. Minane. Wenda shenda. Mwanadamu hamanda wa utsopara mzazaha. Utsotunda mzazaha. Mzazaho dans le coma. Wabeshua mafoto ya tuloremaze machini. Yatsoudisa. Partagez le direct s'il vous plaît. Mais le cœur parce que signalé wow. Emrumsha gamusho amba ukantu ke message ni gajobe shatiramu. Harma vokali hamambia batiramu. Yehin. Wo mwanadamu yazalwa ni mzaze. Mwanamme mzazaho ya sufre juma maha na mezi ya hugardombani hae ya huizaye hasufransi na tambu na umaskini hata uje duniani ya hunuse ya huvaze ya hulise hata uje ulawe maore ya maliza hae wede maore husubuture ti mzazaho ngasina witaneva kutsumpara, kutsumtunda, yede hata leo ino, uonisiwa mafoto, mzazi ya leo armasheitwanda, leze mashini, ya tula mipira, ila hamu yaho. Alafu nabia mrumshahoka, je m'en fous. Wallahi na Mwenyezi Mungu yekedu na yuhadaya, tu vas regretter de toute ta vie. Gojo jitwa bonuhus, alafu gamrudi nuhabie. Gamuhuni ko yun semaine. Eka kujaji manifesto soma mzazaho ne Mwenyezi Mungu ya mvukisha. Wapara mzazaha, ganjua fisheze sura zaha. Wakomori pia wahuone. Waloma yoti wahujue. Haukabani wangu wa madani, mtsatsa za sura zahanu. Gamjode kabani uwe mru mwema. Wakomori wajo hujua ukaya. Mzazaha mwenye uhuzaya. Hatula mipira hola pitali. Izo yanza ujusti ya wishi ye uhara wa mpara. Mbeshera nsano.
katina bezo mbeshe sekantero shake na bezo ya wishi ele jila awe mwana wambe mama mituramu uhara ya wampara kutuzifanya bahari tapa bezwa wambe mrumsha mtina umpara imzaza kwa hurende kumzaza mwana kajahia na rohobi ya mwana yemane maishahu ya badili hadabu mzazahu ya hubulie roho yahe dabu mzazahu ya hutole roho yahe ya hubulie 100% ya Latif Mwenyezi Mungu narnike musomwema na khatima njema za wanadamu wa jamanga za akili zao za tawa wadi wazoa wazaya mzaze inu dhahabu mzaze wanadamu wanga wadzadzahao wahafa wajonzo kwa dzadzango una muongo yabo ngo walisango wanusao wanadamu wanga jonzo kwa dzadzahao ngo yabo ngo wagateo wanawashi wanga walolo waluna wanwaume wazaya wajonzo kwa dzadzango una muo ngo wanikausha hula shahala wale wanawashi wanga wajonzo ikawa dzadzango yabo ngo hunufaransa ngo wagate ngo wanzao Manada Muhammad aure timzaza hao. Ntina usubuti unonese ma photo. Je peux pas. Ntina usubuti unonese ma photo ya mzaza kuwoi. Heli yanana besa mjonese machine. Amjonese machine. Ze machine kaudi ya klilwa. Ya Rabbi. Subhanallah. Nyezimbu narnike musomema. Sina usubuti zinde zemashi no amtsogozi amba tujenda wa mrambua wi shababi wi mwanamme gaona maisha gaona mrumshi maori ya hwanziza wahunga makirtasi udongoja Faransa vakanso saza mayoti urati mzaza ho mwenye uhuza yango la pitali hatula mipira leo ngeharma mipira Israeli na besoin ya tsowishi ya basi le jila hago harayo mpare mzaza ushirika bodu wa mshishia mpare mzaza ushirika bodu wa mshishia Mwenyezi Mungu atumtamani pia lemana mzaza ya lumade dawe badinga bo zinyama oui désolé j'aime pas ya utrete mwanadamu inyama j'aime pas. Vous connaissez pas la valeur d'une mère, la valeur d'une mère. Mahaba ya duniani mama ya niza ya lela. Ya Rabbi, vous connaissez pas ce que ça veut dire maman. Mzaze. Comme Jesha Sultani. Mahaba ya duniani mama ya niza ya lela. Ya kajuma utabia na souffrance na sacrifice na ufikiria na ubahara bomana ili utujonwani mabibi ya uhunusane ziwala hahe ya uhutunda wane na mdeishane jimula sultani mahaba ya duniani mama ya niza ya nlela yani funda haina njema ya Latif. Mwenyezi Mungu narnike mwiso mwema. Mwenyezi Mungu yarinike khatima njema za wanadamu wadiwaza ya ukale uhurati mzaza hao. Ngojuka uswali swala zirengwa, ngojuka ufunga tsumu zirengwa, ngojuka ufanya ibada irengwa. Hurati mzaza hao mwenye uhuzaya udunge shonga ipasi shahawa nafsi shuhumenye akili. Mama ho yake dans le coma. Tu remplaces qui à la place de ta mère? Personne, moi, dans le monde. Personne. Kabatsemdunjon tamani ya mzaza hango. Yodemani ya absence ya maturam. Il est présence ya ils sont faransa. Toutes les mamans, je les considère comme des mamans turam. Je les considère pour que je gagne le cœur à toutes les mamans en France. J'aime toutes les femmes et les mamans. Parce que maman ngukati. Nge komori. Wewe mzaza hao nge komori. Nge el marufu harma mipira. Nge harma tambu ngusufre. Hubaki mayoti ngoloronyo. Kutupara mzaza hao katina bezo 50 euro izongo elewa. Mzaza hao katina bezo nge na bezo ya huishieleji. Maman mitira mais c'est fini. C'est ça ce qu'elle veut.
gamto ujua magu mdoba gamtsa hao rogo za uhaki hao gamtsa rogo jao na banyenyi wanyi ganyi wanadamu wa peu zero za hanyu zifu mdungi ya dunia imbebe isani ye mrumshaho katsi parmi ne negligence mzazaho au ke mrumshaho tichia de sa propre voix tichia de sa propre bouche comment elle a parlé yaka uweleza sheri topara mzazaho bwalo la pitali yani kwa telefoni yaishie kandawe sheri para mama wode mrumshaho dawambiao mzazaho hongo la pitali geharma mipira na siromu oui mama Marie Yusuf harma mipira na mashini zila zonti pia ohanyu pia ngwa joka hasibabunda wewe mwana gwena bezu ya huishie gena bezu ya ishele jila hao mama hongu jobona hao mnyezi mga mtamani zizima yabo kajaba mbeshe mapesa shatsa ohamba kutsumpara no ntsumpara ya latif wimbu yobahetisha gawe mayoti haruo do jafaranza en tout cas, tu l'as mon Urongoza. Si tu viens en France, ose de m'appeler. Tu vas comprendre. Parce que tu es un con. Sinon, tu vas ouvrir la inyama. T'es con. T'es... Ya Rabbi. Ya Latif. Wadzadzi wanga wadzadzaha wahafa. Wanashwatu wanga wadzadzaha wahafa. Wajuanzu kwa dzadzanga unamuo. Wajuanzu wa dzadzanga kanga unamuo wagate. Gamina 2 jours. Njaisha maturam. Haukaya timpara ketsukir. Timpara ketsukir. Tanza moun kana kredi. Comme tellement qu'il y a un problème de katuja utlia. Ka obligé par mromrani. Il ni mwishi mbavi. Pour que je sois tranquille. Wewe huone mafoto kama mzaza hautso ingola pitali ye hamuhiri de mwana hangu ya tsoni para mwanzoni mwishie panda 8 ans 9 ans mahamina ne mahashenda watu paro mpara nguno wanyanyongwa mbao sha wewe gena bezu ya hushele jila wazaza hangu mbweza ya mwana ye mwanange kaliboshi na mkane mwaruha imani mdiwaze ikari ransi ganzuru magamize ni namridi waze namrito harmazer hozanyu mjwa uvuka shautsinlege huntoro honi haho sevra hozaya na mintu fanye devari hangu wajuja ufahamu bomzaza hangu wazaza hangu heni uluna mwane ya mneglige fanya makutsone mwana wa uja uvuka na nyinyi zeravi wazazatu wajajonza mshishia ni ravi wazazatu zeravi zahao warini kazo Shamnyezi Mungu jozi bloke wakati kao kabati mzaza jo bloke mwana herathi kabati mzaza jonze mwana hungwa ni mashaka kabati mzaza jonze mwana hungwa nimbi Mwana manizare de senu kuna palo jorambu wa ukaya. Moi, ce que je dis pour que ce mec, il a dit jouer. Avocat de Senu, Ambangorambo, Abongorambo, ou Kaudo, ou Nomasula. Shawoni mlongoza wangu jijua. Raere mlumshahahe, ikawe mlumshahahe. Hamlongoza. Hanerea, ye vokali, yaka ulongoze mlumahahe. Ye mwana metishabu ya rongo yamba ukaya. Tula muondo. Nyezi mguna nike khatima njema. Mkeradhi mdoka wanadamu marekonesa mdojwe valori ya mzaze ne valori ya huwazaze haukaya kena uparo jokiri mdu ya himilie mzazahe mwenyuza ya mdu hashari ukabu wa hongo joka umaza abo mwana manizari mlagonzi utsamberansi desi inu daike desi inu par exemple ngoi juo njoiransi par exemple daike desi inu mwana manizari mlagonzi et que de ces nous kahuiju hawinu yaho par exemple hujoshida unizie hujoshida msiwanene zembi mwanadamu guronti mzaza hojiani wani mabo juste pour appel liba kimayoti ngatsongo kamayoti lo lavi gofku ko wana ho lo do na umayoti
maudu kana huredazo ya bole umlatu jo kurante de seyinu me de se yo dossier na ijo jabanika kaniamba e 400 biloyo ya kabili hoke wadzatu wavuke yo dossier na ya mwanada mudo ulo faranta no Nujo néglige mzaza yanti mzaza juste à peine mpare ne mzaza ho yavuke mpare ya hushie ba ijo mkunisha yavuke kutumpara. Mais le cœur, s'il vous plaît, parce que ma jinde ni ngwa ngwa le nadje message. En tout cas, ma soeur, nyezi muna ujazeher, au kate une femme, raili huambie mrume, na mino ishia, na ne vokali, yeluambie mrumaho, ya ukaya minti partant, njuanza upare mzazao, so inge mwade, mpare, ne mzaze, waye, ya hundre unono embrumaho hamba kana upara embrumaho hamba ukaya miho da faransa tulamuon sumaza ngamrudi no hambie mwana mshohangu longue vie à toi mrwambie mbrume ya ukaya yeka kuja para mzazaho hawatuda mzazaho rohoda uni hanguendezaho haukabo maudu ngojoni kaushami mrumshaho we mruwaransi mzazaho. Ah, njakana ele wa mwanama Nizar Mlagonzi. Désolé Nizar, désolé. Désolé mon frère. Watukufu Mwenyezi Mungu narnike mwisomwe mana hatima njema. Ya hifadhu wazaza hatu. Wazaza hatu ngwa subiseo. Leo mru jatura muhaja faransa mru mduhazi. Nguju ya jihadaye. Ya ukaya. Hadi wazimzaza haye mwenye humzaya. 9 mois de grossesse, de souffrance. Avec sacrifice de te éduquer, de te donner à manger, de te changer les couches. Ou diafaran sangom néglige. Hata appelé au tsom soulage. Deuxième sujet watukuf. Ye message yununga mlongozo mnamwana tsoi mwanamshe ulona 16 ans. Ikaubanda ngena 16 ans ngena grossesse. Il y a 3 mois. Et mwana woi. Merci beaucoup, Nizar Mlagonzi. Merci beaucoup. Yemwana wa imna mwanamshe ya zalo ya mzazahi ya mzahunu Marseille. Imna mwanamshe woi gehunu Marseille. Imzaze woi ze mesaji za hangu yo uonesa owanahe woi sharu wanaomi mwanamshe. Wide mwanamshe basi. Mwanahe hajahalungu muhindi ikao siwamba warabu. Hamdungu hende zahe. Mzaze ha bloqué mwana et mwana mwambia laisse-moi faire ma vie. C'est ma vie. C'est mon mec. Wendwe mini mwanza. Mzaze mwambia ukakuja timizi aji ngaona mahakumi na miranda. Hababaike ngamina mahakumi na miranda. Shagamina droit ya ufanye via hangu apa. Mzaze hamba kaina ukila ukaya ngawe mineur. Nidaki honda honi. Habia mzaze ukaya je peux pas rester wakati kaunga mimziro. Na mangale mzaze mnyuza ya mwana. Ikawa winji wa zaza hatu wana mawaza nyoti pia za fikira zanyu mualoze. Za fikira zanyu pia mualoze. Haukaya mwanamsha wa dhahabu na fedha wa mali. Mwanamsha nabia mzaza ya ukaya non. Je peux pas rester là, je vais sauver mon mec. Et mwaname wendo, wa mwendi. Showa udzirongo da udeda ula Faransa. Mwana minweri, ulona 16 ans, ya mitiwa, mzazaha ya juha, yendo sirkalini, ya sirkali ya Faransa wa neglije. Hari 16 ans wange na droit. De mwana mshagumazo. Subhanallah. Ye mzaze hambye mwana hambe ukaya antuka, wa ujua turamu, hamba seki turamu. De l'encontre yabanu par YouTube ukomona. Haba bien sûr, haba wola yowuri wanili ya siwadzaze, hamnikani konsenyi wanashwahe, mlo unufaransa. Haize bimlirenda wakati kao, turamu, yomnikani konsenyi wanamazalaru mwetino. Halafu turamu ngujofanya video special ya. Haba vazi,
Si il a fait le vidéo, montre-moi. C'est-à-dire la menace mzaza. Et quand tu l'as moi fait vidéo, non laisse vidéo bagam jone saturam. Haukaya womo tu ikao, deja nguvuro bange, womo mwanam shekao. Yasa ya potea, yasa menyo akili nwarabu, wa mrengo wa yauha, ya bwe video tabia mzaza mbaturam. Est-ce que quand tu as des messages nungo jos butu yambe? Hauke mwana hanguo eka haone message nge pre yende anike ye mwaname amwambie mwaname wewe haka ulivumbua sababu mama uoni mria Mwenyezi Mungu cha mwanadamu tile meshe hati kamwade na Mwenyezi Mungu danko wade cha mwanadamu tikana buhu Mwenyezi Mungu danko le buhu cha mwanadamu ya bobo mama utione nziro e mwana hoyo hija mwenese video yangu. Je vais te parler un peu en français. La petite chétanique. C'est ta mère là. C'est ta mère. Tu penses que ton mec là, il est comment? Tu le préfères plus que ta mère? Ta mère qui t'a mis au monde avec des souffrances de 9 mois de grossesse, qui t'a laissé dans son ventre. Pour que tu comprennes qu'il t'aime. Elle t'aime, ta maman. Elle t'a élevé jusqu'à ce que tu aies 16 ans. La meilleure solution, de laisser ta mère d'accompagner un arabe de partir. Est-ce que c'est normal de laisser ta maman comme ça? Il y avait beaucoup de jeunes filles comme toi qui sont fait n'importe quoi, qui laissaient leurs parents de partir. Ils sont regrettés actuellement. Ils sont foutus. Là, je vais te dire, je vais être sincère avec toi. Parce que tu as dit à ta mère, si tu rames, il a fait le vidéo, montre-le-moi. Dieu va te punir, petite chétanique. Et je prie, Inch'Allah, que Dieu t'aide. Que Dieu vienne de t'aider, de te faire comprendre qu'il n'y a rien important dans ce bas monde, plus que nos mamans. Car Dieu, il a dit, le paradis, il est au-dessous, au pied de nos mamans. T'es là, t'as préféré un mec, alors que t'as âge de 16 ans, pour que tu laisses ta mère et accompagnes le mec de partir. Tu penses que c'est normal? T'as pas honte? T'as oublié l'amour de ta maman, depuis qu'il t'a mis au monde, depuis qu'il t'a gardé, de t'élever, de t'éduquer. Tu viens de lui dire que laisse-moi tranquille, je m'en vais avec mon mec. T'as pas l'âge de sortir à la maison. Tu as 16 ans. 16 ans, tu peux rester avec tes parents. Tu peux rester avec ta mère. Jusqu'à le moment que tu vas honorer ta mère. L'honoration de ta mère, de faire le mariage normal de notre coutume. Montre ton mec mon vidéo. Tu penses que je vais avoir peur de lui? C'est ça ce que tu penses? Que je vais avoir peur de ton mec? Ton mec qui n'a pas de cœur? Qui a osé de t'enceinter à l'âge de 16 ans? Watukufu, narombelo wanazedua. Haukawanu owinji gwazirenga omonziani. Owinji kwa tima kosya. Ganidani na omalahoni. Sho wanangwarenga omalezi homonziani. Mriye manahi yenda hata ahubela mkomo. Subutu wambe alhamdulillah. Bo Mwenyezi Mungu bonavuka. Haukaya. Woira hakaja wakati ya chancha à l'âge de mineur. Ce qui est pur de Daoula ya Faranta. Ils nous pays de droit. Ils sont là. Ils laissent les enfants mineurs de faire n'importe quoi. Manaika ongena 16 ans. Yaje abitwa kafa. Ni mwanam memuhindi marabu. Ino hamba yesilka la Faranta no bakaya. Yoshua mwanamba ngumanzo. Subhanallah. Neke mwana hatimis 18 à 19 à 20 ans. Udoabe mwanang de atsa shoya. Chaye choix le choix fantôme. Alaykoum salam baba kafenol. C'est choix le choix fantôme. Une fille de 16 ans. Mais la fille, il aime. Il aime le mec. Mais alors, il aime
mdobe hunga bu sharia. Sharia sha Firauna. Et sharia sha Nasara. Randolph Kirukaya ye manage bien protégé. Oui, mwana mabodri. Ye manage bien protégé en France. Ye manage bien protégé en État français. Ma kumena sita. Nzazi yarenga ma avoka. Yene ula Faransa wa ignore wa non, wo déjà samba gumanzo. Nzazi hangu. Utike mwara. Montre à ta fille, s'il te plaît. Montre à ta fille ma vidéo. Montre-la. Dis-la que écoutera ce qu'il a dit. Parce que problème nyuka wahara horongozo wanahanyo. Mwana mlongoza rangu wakati ya lombaraoni. Rangu wakati ya lona turaza 4 ans. Vaze mwana vazi la kiusilamu. Rangu wakati mwana lona 4 à 5 ans. Mone se le bumba bidachi belie. Rangu wakati mwana ya wasudi ye 6 ayahe. Mone se kaibidi uswalibo mwana. Rangu makati mwana andisa ye 7 ayahe. Mwambie mwana kaibidi udofunga tsumu. Ye mwana hawasudi ye 8 ans. Mwambie mwana kage jomkinishiha uone regle. Eka huono regle yabola na mwanamme. Na mwanamme baike nga ona 8 ans. Ngojorenga grossesse. Na nga umoto mtiti. Bidu fanye ye maisha ho ya kiri. Ulongoze mwana. Ye mwana hawasudi neva. Mwambebo mwana ha. Tija, tihuzaya, tihulele unlele. Haukaya ngojololo maudu uzaye. Eka mzaza ho kujanlela. Maudu kuna ulelwa ni mwana ujomzaya. Si ugarde haruma mezi shenda ya tambu. Premier mois. Mwezi wa madobo mwana hangu. Banda j'étais enceinte de toi. Tu souffres avec des douleurs. De vomir à chaque seconde. Si kajuma urabi habo mwana hangu. Na mdambi wana hanyubo wazaje. Ya uko wakati lona emwa ya he grossesse ya hobo mwana. Si kajuma urabia. 2 mois umarabia. 3 mois marabia. 4 mois nsuja ukawa. 5 mois nsuja ukawa. 6 mois gamijuma tabu na mashaka. Ni vi, ni ukanamuo, ni ufa. 7 mois, souffrance à soukos, avec des coups dans le ventre. Tu bouges le ventre de ta mère. Tu battes le ventre de ta mère. Tu gifles le ventre de ta mère. Namdambio wana. Bomana ha. Yekatika wienga mimi mama. Le moment que j'avais. T'avais 3 mois dans mon ventre. Avec la souffrance de vomir. J'aurais été avorté. Je t'ai pas avorté. Je t'ai gardé dans mon ventre. Parce que je t'aime, ma fille. Je t'ai gardé pendant 8 mois de souffrance. Un jour, tu vas être enceinte, tu vas voir ma fille. Le bébé, il va pousser le ventre. Comme si ça va exploser. Je résiste avec les douleurs pour que tu viennes dans ce bas monde. Ma fille, 9 mois de résistance jusqu'à le moment que tu es venu dans ce bas monde. J'ai commencé à t'apporter dans ma main. Parce que si je te laisse par terre, ça se pourrait que les rats et le souris viennent de te manger. Je te nourrissais à mon lait, mais ça, je te donne à manger. Je n'ai pas dormi pour travailler, de te donner à manger. J'achetais tout pour toi, ma fille, pour que tu comprennes qu'un jour, je vais devenir comme un bébé, moi, ta mère. Ce moment-là, c'est toi qui vas prendre la responsabilité de me porter dans tes bras, moi, ta mère. Si tu as un mari, tu as résisté jusqu'à ce qu'on te donne un mari, ou tu as trouvé un bon mari, qu'on a fait le halal ou le mashroul, ce moment-là, tu vas voir encore tes enfants. À partir de ce moment-là, tu vas comprendre qu'une mère est très importante. Voilà, Shahang. Parlez à vos enfants. Namruguzwana hanyo. Namwaeleze. Mtiki wa haranawo. Bashinsha tugwana lata zankili. Wana kamtuambia zekweli. Kamtua benulia. Na mwaonese fiki. Mwaonese maelezi.
Oui, à Jouara Tibunzaza. Qui est enceinte il y a 3 mois. Hambia Mzaza, quand je suis enceinte de mon mec. Tu veux que je fasse quoi, maman? Je vais partir à la maison. Elle n'est pas 18 ans. Elle n'a pas 19 ans. Elle n'a que 16 ans. Et dans la Faransa, on m'a bien au Kaya. Tu peux sortir. Et bwana weka obidi ke kangela joli. Et bwana wuhabuli wa zamimba. Et dans la Faransa kwa jako nse mwanamme. Mwenyezi Mungu na mnike hatima njema. Rizidishe zedua. Mwenyezi Mungu hahifadhi wanasho hatu. Na rizidishe zedua buwazaze. Owana wanu kwa tsubenza. Ya ujokana mwana. Ye mwana wuhambela mkomori. Hawe mwana wuhamba gwazo mkomori. Ye mkomori ya isilamu. Ye mrikao kana mpoteza. Mnunavezi ya singanie. Baga mwono we mzaze. Wende mna mwanahe mzima bahi mwanamshe. Naga mwone mwana izu yafanya. Nizuyare n'abia maman heka, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Je pars. Elle est partie. Cha, abia mzazahe ya ukaya. Vas-y. Si tu rames, il a fait le vidéo, montre-moi. Mon cette vidéo, elle ne fera rien, ta petite chétane là. Elle ne fera rien. Si ton mec là, il veut me voir, il va comprendre. Parce que c'est un assassin. Et toi, t'es un criminel. T'as pas de cœur. Mais un jour, tu vas regretter, je te dis. Wallah, je jure au nom d'Allah, qui m'a mis au monde, qui a mon cœur, que celui-là qui me gère, qu'un jour il va prendre mon âme, ou il va me rendre mal, ou malade, c'est lui-là, mais pas ton mec. Je te le dis à haute voix. Tu vas regretter de toute ta vie. Ce mec, il va te faire subir de toute ta vie. T'as laissé ta mère pour rien. T'as dérangé ta mère. T'es enceinte, t'as 16 ans, t'as sorti à la maison, t'as accompagné ton mec, Mouhidi, arabe, là, de partir pour mettre ta mère à la misère. Mais sache bien que tu vas regretter. Et mets ça dans ta tête, ma petite sœur. Le temps passe vite. Tu penses que tu as gagné parce que tu es amoureux. À l'âge de 16 ans, tu es prêt à faire tout pour laisser ta famille et ta mère d'accompagner le mec de partir. Tu penses que tu vas rester dans une bonne vie. Tu vas regretter de toute ta vie. Mais Inch'Allah, tant que frère, tant que grand frère, je te donne un petit conseil. Retourne chez tes parents. Il n'est pas encore trop tard. Va demander des excuses à ta mère. T'as que 16 ans. Va demander des excuses à ta mère. Parce que ce mec, il va te faire mal. Il va te faire souffrir. Oui, Dalia Bouro. Alaykoum salam. Je te conseille, ma petite sœur. Retourne chez tes parents. Demande des excuses à ta mère avant qu'il soit trop tard. Watokouf, Gamto numéro Hokaya, il y a les mamans que vraiment j'aime bien, de conseils, ils sont là. Maman, ma chérie du cœur, j'aimerais si il appelle là, à le numéro pour qu'il participe. Chagamto numéro m'tudio parayo, et connexion de Jomenia, 07 48 45 19 33. 07 48 45 19 33. 07 48 45 19 33. En tout cas, aujourd'hui, j'arriverai à Paris à 20h dans le Machourouli de mon petit frère, Aïkal, 2 mai à Paris. Mi kangamo de bahanu mitsu de walala, wala mimi kado bandaya, shame kangamo de muhamba ukaya ngamjo mahalakadha. Haukaya uonimlewa wa Mwenyezi Mungu. Amjua sulipali masiu inshallah. Garjoka armwe mashuhuli ya imana shwangu Aïkal au kumbi wahe. Likia borjibiwa jusqu'à le dimanche. Relejei 07 48 45 19 33. 07 48
45 19 33. 2 minutes kam japara ngar Jozia ilinji prepare no msafara ramambeni ya ukaya. Mwenyezi Mungu na hifadhi wazazi haki. Mwenyezi Mungu anike roho njema na roho kuwa na shahak. Mwenyezi Mungu ajalie wandu waransu wazazi hao wakane roho kwa dojo kasepa normal une mère wonge incomparable wa haina mbaya nungu itsoka yonzi. Assalamu alaikum mama Diker. Mama wojo tsegele ambabe telefone bale jingilo hambwani. Hambwani? Allô? Oui, agarisha wabasa. Kana mwata wakamalisha kana tomoka miezi mgani wawe tanundi wawe. Weta numunde mana taundi bali yongiteka burine kamgwa benzi. Hale yo inshallah. Hale yo inshallah ya rabbal alamin abutira mfamume umana mwenza baraka mwana warali. Baro njonga bano dukana botira mjeno kukazi nyangu akananga charma yakina swara zero. Mana ndungwa dokana karizia mbalize nikumizinu rabati kumala honi rangalio wana. Karibati ya bado mzedar makumbi mzedi ya pati ya jale zemana ya jale vesiabu zemana wana wakati ribisi au malahoni na sina ungu mshashi rande ya mwana wensho na unauda honi uwode mana ulo sepe ulo maternelle jusqu'à CM2 ukamungulo mzegele koli umbihale koli Kai sawa sur le 6e, 5e moenda rencontrer wandu wenji. Mets les cœurs s'il vous plaît. Demana ufunga kumzaje beni yonga samani nji na badame azamna mana baru tiramu amtala renyo ambalo jaman mona yamzaya. Imna mona mwaja kana 14 15 ans de namna yungu ni na makopen hata wakati adao. Zaje hama dokati yangu mabushiyo imana ya sakimzadahi. Eda kitaki mtazani mtazani kaandisi kana ngati mtazangu mimi mtazangu zalagaren yo mtazangu afanya kitana mtazangu afanya garo wa fundulan ngia aje kutabisho katazani ke na kope hizo serikali wa bahindi wale mtazani wa mfungwa bakana ujuhamu wazo mwana ulona 14 ans kiasi na kope balikuti mema mtazari wa fungwa mba akaruha ya waru karuha ise santa reunion Iwasudi honi on se qu'on a besoin à cause d'interpréter à plus de 72 heures. Et c'est le sens qu'il avait le sens qui l'hôpital il a rendu à Chiliwa. Alors que bien ngora kafa de mana go ba no dio. Do au kana baraka mdo au kana maisha mema. Ndio mwana jamu jos milioni shetani imlawa. Kawa ba watu wa dudas. Bishia turamu wana mahani za mwabiaoni. Bishia zola tawenza hola renyo za pamoja za donga ule mdumeda kufuata na alitenda kungua kwa kana ya roho bakakujo muwa ihuru wengi mdoa ukana baraka baraka mwanada mjo fanya rongo hakuzete ngao mineur abonga adolescente d'abord hakuti majeur ya adolescente futi mudanganya mdoa ukana baraka ya hakuti na akili bali hamiliwa ngare kujumida mtu kaza jumni ya humbia ukahare ya lele mwana uzwani mtazao kende namjukanye mwana mnya ulenga uwe sikadini ya veu ya mwana ulenga uwo kasi na mahabari hao ya wakati na hadi ni ya jalenge nyumba masukula kadehe mabinyo n'uburakari subhanallahi wa ta'ala donc maurongozo mnamana hangu je parle en tant que fille la fausse ça très bien j'en suis sûr et certain que tu écoutes le message regrette tes demi-tours et retourne chez ta mère parce qu'il n'y a pas comme une mère sur terre. Dieu a dit que s'il y avait un deuxième Dieu, ça serait une mère. Donc retourne chez ta mère parce que tu es mineur, t'es pas encore majeur. Quand on est mineur, on fait n'importe quoi parce qu'on est perdu, on est entre la majorité et la minorité, on est perdu. Je t'en supplie. Même si une mère n'a supplie pas sa fille, je t'en supplie, ma fille. Aie pitié de ta mère qui t'a porté pendant 9 mois, qui a souffert, qui n'a pas dormi pendant des nuits, qui t'a nourri, qui t'a mis à l'école en espérant qu'un jour, quand tu seras vieille, toi, tu vas te faire. Je t'en supplie encore une fois, ma fille. Et toi, homme, toi, le garçon qui a pris cette fille,
Aie conscience, dis-toi que tu as une mère et que tu pardonnerais pas à ta soeur, une soeur, à ta mère. Buna ne ke sudira njema, utiviye na rutundo wana banu, sina ujogla mu mzaji, sina bochura mu patunga kaza nao, cha wana, ngwadanga nyamu haku, Jambakane ke mana ala likoli aja na tafadhu ali ke mana susi mana mishe kala likoli aja mduna bom kudahi angali yombujo hudia ya mbujo ambakana pokwa chupi mweza peru wijo puite za peru mwadi sana ngumtiti ugambulo mkoba wakati yombujo amama gosi beli mbulo mkoba wakati ujo bela n'importe quoi vyo dangoni bamnizi mbujo ripadi Mwenyezi Mungu aoneke unaone na amuri bochira mutilemewe bakajoda kajoba diliha ye mwana uwori ole Mwenyezi Mungu baheteze bakaza mbona mtume ze buza mzaje mwenye uzaya ya lele ye mwanaje alona seza ya jinikawe kama ukada Mwenyezi Mungu je mwati duniani ya janlele zimbuza he kazina mbomoha rombe Mwenyezi Mungu mwana woi ya ishie message yinu ya rejeniza zahe le plus vite possible ya sauver via mzaza hahe ya journée Jannat al-Firdaus parce que quand mon ami tu pars avec ce mec parce qu'aujourd'hui tu as 6 ans mais je te jure au nom de Dieu lorsque tu auras 25 ans elle va te gifler elle va te faire te passer pour un ballon tu vas regretter et ça sera déjà trop tard en profite maintenant on retourne avec ta mère elle va accepter la grossesse. C'est Dieu qui a voulu que tu tombes enceinte maintenant. Dieu a voulu que ça soit comme ça. Mais ne jette pas ta mère en route. C'est ta mère avant que ça soit trop tard. Disons que je vais comme je vais les commandes sur à Lyon, vous savez, des messages. Il y a mon déron, Zadeva, on me dit, que subira, ou soit lire et massirou. Joie massirou de 2 heures du matin, ou soit lire sur la Zahaja. Uswali zitala dhaja Mwenyezi Mungu yahuvaye kana hudurumu Mwenyezi Mungu na irumbi na ana dua ikwenda ku kafati dua ikwenda haraka dua ya mtaje na irumbi mwa irumbi wode mwa mahakama ile mahakama manga bankatiki ya daktari manti ingeho komoi wajuka waretewa unwe mwane kasati miskatol van solo kana ngena droit ikakutira ni mtaje ndio ya placer mwa paji ndio chukua kana kope Abge Mwenyezi Mungu joni kasi majime kambwa benze uya jale mteze uya unenge manani ulo maore ya la tamzaza ahe bano ngo jwa biem rumshe bano mrumshe yo jwa ule kibesha mrumme hari kibesha mrumshe yo complete mrumme a complete abo kana minani wa hangu go jwa bani mlate Ujotende parce que mrumisho handani wa Mungu mzata Mungu haukawode mwana mrumisho mtoko mtu handani ulaoni mrumisho handani wao uparwa guswaza so wishi ya ambako tupara gerege baliza nduwe nzambo kana baraka babona mzao ya uzaya ya hulela hata wasulivaru mfanya hizo ngejize mimi mrumishe kana bashengo mazuri nyaze kaude za miso monete ukananti na ujua ba ngojo twaze nyanzo mwazao changu jonda fatira wa Mwenyezi Mungu inshallah Mwenyezi Mungu uisha kama bieza kujibadilia zile habari mjue mkaati majime kama inshallah. Amina mama, merci. Amen. Watukufu Mwenyezi Mungu narinike juka na heri uhanzahi rabbal alamina. Mwenyezi Mungu ajalie kwa wanadamu waudushelezana zenjema ili na wanane zembi ili Mwenyezi Mungu ajawaribusha juka na heri maraba menji mama e message yao ipase mjo jale mna woi yankili mje yale ya ukaya kabana hindu jamzaze haukaya mzadzamru woi yo hitima yo badili wakati kauleto zila mzaze lole havale Mwenyezi Mungu jumuhifadhi nywa zazahat ya hifadhi wako mwala hifadhi wasulti pia Galimbushila ni heri na baraka na juma joka na heri mwanza ya rabbal alamin ike juma ya mifungo na unono haina wadamu islami kaulu mwade Mwenyezi Mungu ajalie wafiki njeni ikao ujo si hali nana de Ramadhani bojo funga Ramadhani jo urengwa ho hanza rabbal alamin ya risame makosa na madhambi ukakabatu tuna makosa kwa tuna madhambi alifungeze njina zinji jo urengwa insha Allah. Allô? Alaikum salam. On n'est pas là pour participer. Hein? Oui, ça. Non, non, il y a beaucoup de longo wahala kababul kanzari zigaru shilia. Salam alaikum. Alaikum salam.
watukufu kama mdunga ni nikoridunga ntakanda ni participe mbako pande ya na mwana Mwenyezi Mungu atumbeke roho. Amina inshallah. Mwenyezi Mungu yajelika hishimisa shini insha Allah taala ya wone kayanga bwananya wahenda no wajita. Bien sûr. Ya jenga rendeza. Amina. Ya shezi mimi bangu na kahande ni tervene mbabe ndo pande ya hokaya huzamba ya hokaya na tundo wana na lelo wana shahatika Mungu bonjira kada ndaranga lide arma 100% si wakumori lobo tijubano ya boye 60% wana wadikwa tu dongozo wana homa la honi langudu tikini hao chando toka wende likoli badwa jaho dahoni ba shakwa tu hadi mahadisa ila kuma lahoni unaelewa waweleze kutumia hatu vange la dimori che jabo la dimori dijao wanoda hao na doru kwa shingazija yini zanongozo tinga foni ani zema shughuli visivyo zingine katina ndongo kutumia katika zema shughuli katurongozo wana homa lahoni za wahadisi za balanga kumbaye ngabo mjomba ngabo jabu dadwani kila kutumia. Bien sûr. Minga mtoto hambia mbavi wapando hangu mwana hangu na mzela bana kawa papa ninge na Ventina mwana wo kwa moto kasi timtangeli kodi ya jawo da hon ni mambo ka Maria o da honi na tudoro kwa shikumori zungu wonti ya anda bwana na zakatra zo 5 abo mtu ni mtu nafanya bahi ndio honi ngala ndio kushinda zicha isikomsha tushele maudu kaolenga zicha kokao mbaya ani kidogo eleza na hosi kile kidetin renge likoli bada sawa zidi ndongo za muziki kidetin ndo likoli ngarijao bahibo rijao njiani zangu mte hazini yeye nge mtu namna mwanamti mtu hapa bila angalana sana Mariama depostoa hasi limalila anda tantengelea papa bila kutenge katuro hadi kodi isodoro kwa shizoni isodoro kwa shigaficha ngalia mashallah kwa salamu wawa kutabadilika kwa shigaficha katika nini fanya tuprone nikakujua hasa tukanenda amba nini nitajiwaza akonje bonchira mwanangu alhamdulillah najini telezondo wasaya hata jira suliban wandukawo lelum taribanu wodona mkhe ndio mwanaho dada tunangazija ani wodoni kalia wale mnawama wa papa finona tunangazija ani kumda jibano wala sosala hunu tuhani wawasala hunu ani kapitikano na somba binabokaya wana kwa kirongoziwa mwana hangu alhamdulillah nishukuru nizungu jelie yake doa na wasateda nchikira mahusida samsamba mfano kaya na riwadoro ngota tenda na kubombo pa nande bana ngo hidi wakamtiki wakahuja an ngaba twana mashallah tunangoza pia kazi tufanyishi hapo kila mbana wawa kartu hadi sino wana rawambila kutumia hatu rawambia hedi la kama jeni no waba ya hatu hala fika tungo juha na madeni kweli wadeni kweli wanda warangi wasa dahoni ndio mashughulini kartua balia ndio mashughulini hula wenda wajula nano wananyao wanaelewa ndio ngoyo ngasiniyo abange mitsijomba Mwenyezi Mungu owazazi no wababa ndio mtijomba inshallah na sana bishaje babi kijuwa na nyasi wa hewezenga walobo tijubanu ngoro nguzo wana ishihatu ido warubalia kwa dari baze kutumuzo hatu wedewe jula nanwa na nyao mashallah bayiyo ndio kutongeza mwana wao ikeka ilerenga mruchika kwa tumjua wow akaze ngozi nzika banda nguhada mtujomba mfano wa wanga mtu Senegal kanyama nahe hali hiyo mwanange nimekanaruza seza hendiha rihaja ala hajaliko ala ulipo rihaja kajapishwa na nyambahi
ule mbabana kula huja jahunro kile pambani hadi mna mwana ulata mwana lenza serikali nda sitakiba baba kwa dungwa unaelewa babarengwa ndaha wabusene gale ndaha fungwa panda tromwa ba katika natura mimi na wewe hii ani ndio katika wakaya ndini wakaya imani mbona ndafungwa na tromwa arije mwana rengwa mwana kwa yarengwa abaliwa kisha mbada wajila dhoni wajada na kero mlango wala mbaba wala hajuha huwa sisi asla police sisi bugule harika bali mwana hore hore hamba no wama huwa hani mbaba wote mwanangu mbaba mbele msali wala mbaba wala Senegal hawabumbisa ambege mwana hangu na msaada buka ya pemba ngani wananya amjajwa nifunga ndege mfunge mashallah mashallah شايع هذا الله ويحنا السنغال وكذانو بحاله ولو مبلا وينساو واللي وكم ده وفيه سماحات ببلاد يذكر جزء من ولاد هون أن ودوا في بكتبك إيمان شو بس فرق صنفو تو من وين ده اللي لقطه هاو ها أبغى يوقف منش mtabishania kuunge tukazana ndizimbilio kaya sewa komori ndizimbilio nke hatima njema watijubanu amina isana atar kadro wani inshallah taala watiriho mohe amina abangete sokati rongo ananya msanyi nyondo mdobanu bisha mpango mashallah urongo wangu mashallah wala ngabu marhaba menjungulo tukuze bonjira ndio nike unono mwinji ngoni kayebe ngozi inshallah kamgwa uremao duka haja nao au kangwa mbu hasababu Mwenyezi Mungu changu wangu hasababu Mwenyezi Mungu ili irike wanada. Merci beaucoup. Voilà, assalamu alaykum wa tukufu. Marhaba menji. Merci beaucoup la mbaba kafenoli omjini mbeni de la Kamdunga. Mwenyezi Mungu jurjale joka na heri haso mtipia. Mwenyezi Mungu arnike musomo memgwa jalo wana wavuke. Mwenyezi Mungu yavukisho wazaze yamnikeni imani. Rijadidishe zedua bowa na wajovuka ukaudua na shohatu mdua zaza hatu na tsodomba zenjema ukayanga sarmati kaungio nziro mdare trape mwana tujure trape jini hulimbala hodazalo Mwenyezi Mungu ajandie rien charmahil na baraka Paris on arrive demain inshallah on garde comme maji au kumbia mwanya saikal hata dimanche garde rejay wanza rabbal alamin longue vie à vous boum